Bokolia Police Station checking along Barmi Supari Kineplong Bang Trok Bang Puatum Raikom Sai Kiriding Kachingnang Western Range Dokmuka Long Karbiang Long DC Sangpi Nirola Pangchopia Hinpen Amrit Brixia Andolanamai Kipado Hamren Rong Sopia Long Perangki Klembang Puatum Pen West Karbiang Long Digital News Forum Tarpang Tech Guitar Karbiang Long Live Adap Abirta nang kilang dun solangdo Karbiara do anapanstami nilitum Karbiang Long Live a hinpen ingdeng trok sikep raner kep Bharotadet sadhin kilongar nimati India Independence Day akardom nang litum kaduga we panstami nang pajir paniklo kardom tangte pinya Adap Abirta ang ton pen arju panikta Aronri pen kepon bor imate kang huason pute arona ting pen kang sai dokok titik lason si kedam tang pai pai ni phai kripliar ni ada por phai ke ba por malom Bokolia Police Station checking along Aronri pen kepon Barmi Supari kinep dun long pusi Birta long dun Birta kelong pona tengki Bokolia Police Station ke parlo police checking along humthom bolero pick up khatkati anat pen kewang Agari registration number AS09BC 1186, AS09BC 2733, AS03CC 3541 along Bokolia Police Station checking along Rita Libdunsi, Aronri pen Kevana son Barmi Supari Kineptunlo. Humthom Agari along pen Thoila Trokkep an Raikom Saikia tumpen Neptunlong checklong. Bang solong kaching nang donatum bang trokatuma menake Jirsong Teron Jirsong Lekthi, Islam Udin, Aman Bora, Manuel Kujur, Lapen, Denosing, Chatumba, Atum Apansi, Pang Tekponsi Raikom Saiki Atumpen, Nep Ingnang Ponlo. Nonamat Police Asaiki Atumpen si, Karjupater Tokasai, Ding Ponbom Lang Pusi, Birta, Ribdunlong. Puluni Pen Dirchuna Rongpi, Karbing Long Life. Karbiang Long District along ta Amrit Brixia Andolona Sai Misen Pen Kipachun Pon Pamit Hegjia Phanpura Western Range Dokmuka Long Karbiang Long District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopi Nangka Humri si Amrit Brixia Andolona Mai Padopon si Thengpia Klimso ke tekang Kidamdang pai pai ni phai cricket homarni Western Range Dokmuka angkang Dokmuka Siltharampur Nurak Anglong Forlen Atowar Arayalong, Karbiang Long District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopia Hinpen, Amrit Brixia Antolon Ajaymek Kidengpon Padopon si Thengpia Klimso Keepon. Bangso hot iem lunsing teron kachitong dunalong ACF Rajan Rong Pipen Kedanglok Pinangan Forest Society atum lapen Pinangan Manping Kedora Bang po Bang Pietum Chitong dun. Central Government, State Government, Karbiang Long Autonomous Council apen District Administration atum Akimangpon Amrit Brixia Andolon mati Thengpia Klim ke enang jiaputak DC Sangpi Nirola Phangchopia Hinpen Klarda kalam the thanpon Lapen Thengpia rong ke e akinang sot lapen ali ke longalam the Pinangan Klarda kalam the thanpon lo Lapen bangso mailong pachiton dun si har ghar tiranga mati dead peak ke jokwana ni adontina hum tin setame India dead pi alama kachitar dun repji aputak setame lunsing terona hinpen lam the than ponsi det pialama sitami pinang an ron ponlo ing charong pig arnilo elitum kado gobe ladak mohamaya arat lap akorte lapen injira tum lapen elitum kaching honnai Karbiang Long Autonomous Council ayem ake hai lunsing teron alangli elitum along dolo lapen alangli elitum phan eja ponsi pinila thingpia rong ke mate Amrit Brixia Andolon Government of Assam lapen Government of India akimang je elitum pirthia thak oxygen kombom lo lasi thingpi thengprang ke pensi elitum oxygen ke babat je phan lapen elitum ok pran ki meje phansi laso ang denga bangke Government of Assam lapen Government of India lapen Karbiang Long Autonomous Council lapen Ladakh District Administration ahin pens tame dengpon lo Dong mukak pen semsing engti Karbiang Long Life
West Karbianglong Digital News Forum Amen Pen Hamren Rong Supi Lelia Prang Amselam Adolong Adung Ward Commissioner Basatiron Arideng Pen Kesom Kang Pupon Pirt He Kachelar Digital Akaelong Phirangke Klembang Pho Tumsitami Akijoy Mithang Channel Logo Pen Rong Supi Rong Surong Bot Pen Atokano Birta Ka Humri Pen Arnivang Ke Paklang Pen Abang Putin Smartphone Android Phone Ke Doatum Thedunga Varsai Long Ponlo Pirthe adang thebia lamate abirta sitami tongsekot irideng along kedo phone along pen birta longpon labang soka chelara long Karbianglong Digital News Forum ke seng pen puthot hamren rong sopia long circuit house along si kedam tang jakhongpo chikloni phai trogarni West Karbianglong constituency sirkep abaha district committee mesen pen sengponlo ke claim kedam ke mesena jok sai hemsitami hamren PHE adung heralong si West Karbianglong Digital News Forum Asahim Longpon Tiripia Hukum Pen Puthot West Karbianglong Digital News Forum Amen Pen Tarpang Thekmate Signboard Hamren Rong Sopi Kewanga Tumaphan Ning Kemi Ningkang Sampen Kedeng Angthek Tarpang Thek Tarponlo Tarpang Thek Tarpon along West Karbianglong Digital News Forum Maipu Bhaskar Rongpi Pen Jalin Si Hamren Amselam Adolong Adungalong Hamren Municipal Board along Ward Number EC Ward Commissioner Anparta Chairman Barim Basatiron Pen Kechenglok ASDC West Karbianglong District Committee Maipu Sar Singing Leng ASDC Socheng Constituency Committee Maipu Het Sing Pangchu President ASDC Central Committee Klembangpu Rajan Pator Kitong Dun Pen West Karbianglong Digital News Forum along Phirangki Klembangpu Atum Aphan Hirjumi Pidun Rinti Jela media bangkala ka fourth pillar of democracy pusilitum kaduk ka besitame ningjelo pirthya dangtala recognize lo apotsi media bangkala ke isi ilitum arat ilitum akhema de democracy a dedalong bangke isi kenangsot lapen ke kangtang kring isa media penaga potsi nili media korte itu mahra chuning riji bangkala hello jenangli tuma hin pen koson ma ke dam tang ili tuma hawara phan la bangso birta ka pache ta ka phan tum ke claim ke dam ka che paduk aho ka birta la anso se ka pang dak tuji phanang tum ta bor i ponang po la pen ke dak ili tuma rara tum amasi ta me mu phelang ke daga West Karbianglong Digital News Forum secretary ke ha inhi sanghu ba president ke ha masi ta me lam phe che paklang polo rara tum dang sherap situ dunei pula bange hoklo rara tum si ta me lang li tum ke claim ke dam asai long la anso se ardi ki pidunji pan sinil hin penstame kaduk ave rada pantanili chuning ri ponlo bangso ke jing si deng pon lamake West Karbianglong Digital News Forum pulo ni tama sa hem bangke da hamben rong pialo da PHE sa hem ning no dolo si sibet ka chuning lam la pelo je asontina mo tani lang roy lang jing ti iteng prang ba rong ru ba men betelo kaduk ave sa bangso rong ru ba men mitang hawa kapat mitang alama ki pen rong ru ba men kaduk sa me kilar ponjia phan cumang kici asim parok alam bang so alam pena bagi tema khelong ni thanong ria posi itu men pen an pen ke pon enjia phan si itu matha ponang pola sini tu pidi ke bang sutar pan ke bang yasimet hamenong pilong sutar lo na pen itu kabori dam ji bangal pelo je rong ruba men semen itu labang so West Karbianglong Digital News Forum pena bagi rong ruba sartum pen ki than pen sini tu man pen sebelum lapusona star pang tek kitar pon Jia pan sini tum tak kamata pon dulu jong si rong basar pe jong singki tan pe jong si kaci ton ko potang te la si itu labang so pin labang so West Karbianglong Digital News Forum tum pendele ke mang pon ni ya lap sampai la litum ka prek organization ba ka prek ara tadi song tum san imithang elam ikipen imithang hawa apat amen kaci pen tar pang tek la tar pon something mission pola si labang so ikrang ki misani tanong ki tum labang so pini kedeng pot labang so tar pang tek Along, nak kamben amsalam long mas kita pun. West Karbianglong Digital News Forum, pula ke dak hamren det ap kali, lake West Karbianglong as a whole 9 constituency bahasi, ada district committee seng polo, la peniltum central committee do, lake tifu, ada lake Karbianglong Digital News Forum pose, ada di polo, la sedak West Karbianglong as a whole apan bangke kedam tang 6 July 2024 se hamran circuit house along amhang petek ponlo la sini niltum la ke district committee penaga posi niltum la along tin town tin long sitame niltum
la so district committee pen ako sub branch la son seng pontupo la si la jasemet ini tu makimang la ke mo pen finance secretary pen ta pupondo rong rub amen kachela long san itu rong sarton pen chingki chingwai pon po tema ongdung adim la ke karbi amen pen kachir kavedet je cumang alam la pen kaprek ahom alam pen ir la sona dim dokok la hai aku dah setame niltum boi ponji Hamren pen Daniel Inghi la pen rong bong terang Karbing Long Live. Kidam tang pai ni pai cricket homani lakhaing ko ra truck Duarbaguri MAC constituency angkang under date hor entry tax gate pen ke kang adongan bike rally ke paman pon. Ingdeng truck sike braner ke Indians Independence Day mesin pen ke talon dunji aphan local MAC an parta education yem Richard tok bikapin khat pona tingsi. Ladak date hor areas malomta date hor entry tax gate pen ke kang adong rong sangti tinyali an bike rally ke paman pon. Labang so bike rally along ka chitong dun lake Daithor Police Station o si Rafsan Ahmed Pen, Daithor Polling Station, President, Secretary, Social Organization, KSU Pen Kichenglok, Kaprik, Social Organization atum chitong dun si, Har Ghar Tiranga Pu at Hepi and Ponsi, 8 kilometers an Mesen Pen Pichun Ponlo. Lason Sipini, Pai ni Pai Krep Ho Arnike, Mesen Me et Pen India's National Flag, hosting mate kang thurdun ji aphan kedam tang pai ni phai krepler ni labang so har ghar tiranga po athepi en ponsi bike rally ke paman pon luputa ningje pon rinti Indeng truck siker runner cap Bharat Adep jog 1 kilong pen pachet ton ponsi Karbing Long Autonomous Council chief executive member akai Dr. Turam Rong Hang an parta team Karbing Long nomen patripi ponsi la pen ni tum Duarbaguri local MSN parta em in charge education Karbing Long Autonomous Council akai Richard tok bi itu manam pin khara teng pensi ni tum peace and harmony bite really har ghar tiranga pa really pensi pini ni tum bite pache jengpon lo kasi peneng asingkan an ni tum harada deralong indeng truck siker runner cap aphong an jogwan kilong aphong a hutstam ni tum ning arong pen kido kethegen long ning arong par pigol asi kibang lang porn same harada deralong anso se paprang dun thegi an parta itum Karbing Long atok ano long stame kaching tour dun thek la pen monsam gido dun thegi aphan stame itum ning isi pen claim pon na peneng News Report Karbing Long Live. Lakhaing ko raisi Borjan constituency ang kang kedam tang pai ni phai krehini Arni HDP along KSA HDP head branch pen chepatir priponsi school students atum pen drugs mate raki hormu aputhak chiroktok kedoji aphan rally kedam padokpon Bangso rally along RD kipidun laki Dilai Police Station o si Akas Gogoi Karbi Anglong Autonomous Council Labor Board Chairman Khorsin Timong Mirjeng ME School Headmaster Norenteron and staff KSA Bokajan Regional Committee VP Nobin Rongpi KSA Dilai Head Branch Secretary Brojen Hanse, KSA HDP Head Branch President Longkiri Ingti, Secretary Sarching Thur Hanse, KSA Oke Hai Kitok Sub Branch President Lapen Secretary Lapen Pinangan Manping Kidotum Chitongdun. Manping aluhi atum pen Jesemet drugs chulote methang akai kahing no choji kali hemisi rongisi hawarisi kheisi ta kahing no do etpo apotsi non ovekimiatum rakia hormu rimredet nangpo lan lote methang lapen khaita baprang pon poputa ningje pon lapen piso ken penan ke do dapta ington nangpo loke charlia kayalong kimang donangji lapen ke pachun chia phan chipeduk nang poputa kachitong don aluhi atum pen than mum ponlo Dilai ben bijoy rongpi Karbing Long Live. Tang te pinya dawa birta ke lapansi kang ton paniklo arni kemi.